Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jihun. Halo Dek Jihun. Wih, Dek Jihun ini memakai apa? Wah, butelek mulet. Jajal ngadeg Gun, ngadeg. Joget. Wih, yo muletnya joget. Duduk. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa jadi apa ini? Wah, jadi opa. Terus ada Mas Silo. Wih, Mas Silo ini digendong. Wih, Mas Silo ini jadi apa, Mas? Jadi acuk mbak. Wah, acuk mbak. Terus ada Mas Hanif. Mas Hanif memakai barungan. Wah, singa kecil. Terus ada Mas Aska. Mas Aska memakai barungan. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan. Wah, memakai barungan hitam. Terus ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan. Wah, barungan hiu. Dan ada Mas Iqbal. Wah, Mas Iqbal ini memakai barungan. Singa besar. Wah, singa besar. Wih, udah dibutelek toh, Bel? Oke. Yo dipakai yo, butelek yo. Ya saiki Mas Hanif karo Mas Iqbal, ayo Bal, pakai singo. Balik ke sa. Ayo Mas. Kini aneh demo nih Jil. Oh. Gue mantok gak open anu. Jil ya ada bu-bu. Gun balik ke Gun. Ora pecah.
Wes yo duduk yo. Yo saiki Mas Riko. Mas sapa iki hitam? Karo ular yo. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka sak tengahing alas gagah wangi. Ayo. Wes yo duduk yo. Ayo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.